Sedi se. Zato ima misijo nemogoče. Do sedaj ni upravil še nišče. Tukaj imaš lisice. Sicer aretirati boš moral osebo X, ki je do sedaj neznana. Ropal je 3 banke in ubil 3 ljudi. No, sedaj pa na delo. Nasvidenje. Koliko? Ti sicer streljam. Si razumel? Pusti me! Hoću odvjetnika! Vedi. A via sta unica, no? Ja, jesi ta, viš! Mi dva spenete, man! Spenete, nije, pet je pistola! Pistola! Ej! Ne! Gremo na kola pistola sami. Ne! Che bene la si vede che vuoi? Le cazzo di rete. No. Non ho capito nada, Imam misijo nemogoče za te. Kakšen bo ven, za koga se zdaješ? Mene, veš? Dio.